Rast bo'lmadi, seni izlab yurdim elə. Salom, qanday? Yaxshimi? Havo kelishimga qo'l qo'yib qo'ychi. Mağol qağazlar. Bunu ne gelişi mümkün? Buna o yerga pasportun danlıları gerek. Pasportun canında mı? Uyda da. Civan bir var. Biyak tayğılıq. Jo, biyak. Jakıldırak var bay. Jo, biyak jakşılık değil. Buna ilet gerek para. Şu bizim biriyle cebine çatar hazır. Tezrek at. Hazır kap çek verem hazır. Hazır bize hazır at çıkamaz. Hazır. Koş toşko. Ha. Hey, senin ne iğninde kuşurasın? Senin ne? Yılamışsın bu ha? Niye? Hey! Hey, içine karam. Sakal. Buna damiler bekliyor dedim. Damiler bir yaklar. Buna. Buna hazır buna. Buna ki damiler. Hoppa. Fiksa'nın kırışaları geldi. Sağ ol kız. Gölümbe gittin mi? Cumuş, iş köp. Senin menen Mırzakiye jolugam deyt. Qaysi yerden? Özün bilesin de. Артымдан айдай бердім.
Girdiler. Kellik Mirzaki. Assalomu alaykum Mirzaka. Ha, aleykümselam. Qas. Men chaqirtmay kelib berdim qo'y. İş ko'p. Ha? Ish ko'p. O'tir. Uqdim men seni. Qanday ish qilayotganingni. Sening uchun men dindilerimde xafa qilasan. Alarning mehnat bilan topgan aqchasini tartib oldim. Men ziraga chaqirganim yo'q, xas. Bir adam meni tinchimdan oldi. O'shaning o'zini tasirlash kerak. Men anday ishlarga bormasimni bilasan-da Mirzaka. Barmas hayran çok. Meni adam o'ltirganga ma'qullar turgan bu dunyoda hech narsa yo'q. Söz bitti Mirzaka. Xas. Dursun acaba, söz ver. Kızım. Hayır. Kızım bizde. Marçala. Anana sen görün dese, ayıptan bak karasına. Xas. Biz ma'qul bo'lsa. O ma'qul bo'lsalar barqiladi. Afik seslarga bardığını tushuntirib beradi. Şu. Marcello. Geyve. Kızını boşatabız. Qantip. Aytqanlarini atqaribdi. Men bilem kızdı kayda kalmışat. Şardan karmağından korkuşatı var. Bilesin mi? Şardın çekesinde Mırzaken'de açası var. Girip barıp türlü çaçaç kekte alıp geç gerek kızın köşeden. Kama to'g'ri aytadi. Kızın o'sha yerda bo'lsa, boşatib olamiz. Qolganini ko'ra jetarmiz. Danchik. Sen bu mashinani alıp alıp tigi yerga bora bergin. Qolgan ishni biz o'zimiz bitiramiz. Ketdik.
Tetik bitirip koyma. Tak. Aksaray'da olup. Endi kızıkça жерде алса екен. Алса, Hey saksavullar! Kapıslanıp geldiler mi? Ne bozuk ya? Kanday. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Kanday. İyi. Kaydan yürüyorsun öyle? Ya bu özünün işleri özmenen. Aksakallar sergete vergiler. Hey. Şu bir vale olgun ko deyim. Айтпайсың. Айтқан демде. Силер адегенде айткылат. Анан көрө жатабыз да. O біздің Маршева досуыздың қызын біреулер ұртап кетіптір. Ушу силердин айылыңарда дейт. Ошону эртеден бери издеп жүрөбүз. Тетик жерде. Ак үй турбайбы, Аксарайда болуп. Ошол жерде экен. Азыр биз кака көз барабыз да. Билип келебиз кызыгар ушул жерде. А жерде фикс болуп калса силерди таанып калышы мүмкүн. Дароо шекшит дагы кетип калат. Все ясно. Ал жерге мен өзүм барам. Эмне деп барасың? Ой таба. Ой бир шылтоосун табабыз да. Уй издеп келдим деп эле барам. Ишеничтүү болбойт. Ишеничтүү эле болот. Эмне үчүн ишеничтүү болбойт? Мен деген согушта. Разведкада согуш эткем. Тиги танк айдачымын дечү эмес беле го, ой. Танковый дивизияда разведкада иштегем. Эмесе мындай. Аякка мен барам. Уй издемиш болуп мен барам. Bu ne lan? Abdülde. Tez. Emne gerek? Hey. Emnege ketesиң? Адегенде учурашпайсыңбы? Анан сурабайсыңбы эмне керек деп, я? Саламатчылык. Саламатчылык. Уй издеп жүрөм. Эмне керек? Коебуз. Эй. А мына ол эмне? Я, мына ол. Эмне экен? Уйдун изиби? Болбойт Көрөм. Не, жок деген го оюңар? Ай. Сен эмне? Эми кет дегенде турасың, я. Ай, кыргыздын уулусуңбу сен? Я, тарбия көрдүңбү бе? Ватаңдын оозу курайынча. Наноос дебейсиңби? Тур, наноос деп. Башыма кайдан түштүң, чал. Бар тез.
ешкімге айтпа, мақұл bu? Biz hazır gelemiz. Dün çalar gelsin. Yüzde kim gittin ya? Bayana şırttaysın mı? Muhammed, Rahman. Eşlik emez. Hey, bana bakın ya. Var. Ama ne sen? Televizyon böyle oturttu. Yettik anda. Koy otur burada. Ver kendine. Hazır kızdı boşatkamında da sizler jayыңarga koymaydı. Senin şarda milisa tanışın var emes be? Oşondan barıp suraylık. Kantkende buların işi oңalады. Karasıyla. Oşa koyaralı. Yürü bile. Yettik anda. Sen otur. Biz arabanı жеткізелік. Bana neme özüne gayrılıp geldik. Jardan ber. Oşantırız. Hacı kel oturma. Kendine arığa açıp kalgasın. Kel oturmamda. Mına oğul aksakallardan tilini alıp kelgenin abdan jakşı olup durgan. Olbosa janagıların артынан sen de gitmeksin. Sen de varsın içinde, bilesin de. Mana uşular bizge kuyruğun karmatpay жүрген. Köpten beri. Mana hazır bugün sizlere alып kelgen moğol malumatlardı koldanabızda, andan keyin bizdin özübüzdün işimiz бар, аны бүтүрөбүз. Andan kadınlar can bolsun. Hayır Ahmet. İşenezingер mi? İşenebиз. Ha boldu, kele boldu. Так. Үйінде ешкім жоқ екен. Машина. Барып кетіп тұр. Опа, готово. Молодец. Мырзаке, айтқаныңның барын жасадық. Uqtum. Gördüm canlıklarda. Kızını alıp götürür mü? Jona. Tigler hızına geçti. Azırça var. Bardığın aytkanday kılasın. Bardığın ten kız bizi mene.
Geldik. Maşallah men barayım bu. Yok. Özüm barım. Avaylan. Gel. Kızını da al et. Da. Gel. Ha, dostuma çakırmadın. Has. Gel lan. Böyle. Tamam kaç. Да, быстрее, бери. Тащи его. Закрывай быстро. Все, пойдем, быстро. Ай. Сезіп отам. Bir bala oldu okşaydı. Жүргілеш. Бара. Tez. Eşlerinde kullan. Şevke bir de. Hey dost. Uy tavıldı. Mağazatı güzel çakırda. Korsattı güzelden. Nesin korsattı? İspiçki ya. Tam spiçki. Gel. Gitti. Kırılmam. Agomma. Bas. Kandına zorlandırsa. Bas. Ey yazık. Ha. Hakikayda. Dumbaydı bana adı. Bas des koşa. Haskayla. Martelaç. Diyakta bu. Hayka. Marşalah'ın kısırıydı. Tavıldı, boşalttık. Gражданин Турат Мурзаев. Ооба. Siz prokurorun sanksiyası boyunca qamoqqa alındınız. Так. Qaysi kunim uchun? Налог төлөгөнүңүз үчүн. O'shandan. Киргизгиле.
bular tamam. Ilgizgile. Erkin, özüm oturganda oturayım. Benim oturganımda hiç kim görmez. Sen de ben de yapmasın. Benim başımda kabartma. Canım canım. Salam. Bilesizmi? Bugün 6 saat katar ötmedimmi? Jağımda dağıldı. Kursağımda açık ketdi. Bilesizmi? Sen ötkөндө туура эле айтып турсуң. Айбек деген окуучумдун тартиби өзгөрүлүп, шоктонбой калбадыбы? Демек өзүн жигит сезип калды. Assalomu alaykum. Bereketingni alayın. Bilaman. Qandaysizlar? Oy tizik. Köpten beri görünmeye gittiler. Ben de gel almay. Ata. Men maşina alayım da otam. Ya al. Bolsun. Akçam var o. Ova. Biraz akçam var. Üstüne bayağı magayinçilegen ögüzdü soyup satıp, oşonun akçaсын koşupsam alam деген maşina geçiredi. Şunday bolorun sezgem. Emne? Al özün çok bolgun. Kandayça? Al ögüzü soyup sattık. Şarjıgaydın жалгыз уулу türmödө эмеспи? Ошого акча керек болуп калып, ögüzü soyup sattık. Шажыгайдын баласына? Шажыгайдын баласына дегилечи. Түшүнүктүү. Шажыгайдын баласы силерге менден артык да, Түшүндүм. Кечирип койгула, мен байкабай келип алган турбайбы? Kenja koya turчу. Кое турганда эмне? Koya tur çayla. Бала. Баспай. Al dur. Менин тең туштарымдын баардын машинеси бар. Заңыраган үйлөр бар. Бир машина алайын десем. Sen emне деп эле дөөрүп атасың я? Журт болуп туруп, ушундайда бир рискке каралашпаганда качан каралашабыз? Аласың, эмдиги жылы. Tigi Şajıgay ögüzün oruna bir tampon bergen. Oşunu satsan ben bizim alıp alasın. Эмдиги жылы. Жылда эмдиги жылы. Бас жабагыңды. Бастым. Жоғал көзүмө көрүнбөй. Жоголдум. Ay Gence. Ne ettin alayın bay. Taş kapkanda öyle olup gitmedi mi? Baldı çık.
Halkı bütün sen kaldın mı? Tanrı olsun Rahim. Oldu. Uyanıcı. Misri'ye şirmendi. Atasындай болған ауышқанның ойына кіріп алып, қарабайсың бұны. Мен білем оның мақсатын. Бұға мал керек, үй керек. Өлгөнүнө шыр экен. Апам байкуштун өзүнүн карегинде күткөн буюмдарын каяктагы кентип келген катын тебелеп тепсеп күнүн көрүп атат. Эмне кылсак ыя? Эмне бар? Жайда ғой. Атаңа чай берип аткан ошодо. Жемне. Sen barıp bakasın mı? Baksa bakam. Жөнү жок сүйлөбөсө. Baya günü tilteydi anısın. Maşinesine salıp alıptır. Çalkayıp bol boydu anısı demeli. Hiç yaman. Daha apam oturgan yerge oturup alıptır. Bir de senin apan öldürüyor ya. Türlerde gün koşuyor, çürüyorsun sen. Cemile, arkasından koşuyla lütfiye. Ne atamdın, baktısı varken şunda ayağına düş bolğun. Kaçan barsan üyü жылуу, töşök öyle, kursağı tok. Senin de gözün düşüp kaldı mı? Kıdırmanı kıdırıp, sıdırıp gelgen katına boluşup kalısın. Şaşıp okulan ben anın gözünü tazalayım. Bilgenim dur. Жақсы қал. Ертең жолығамыз. Саламатсың. Көп болду келгениңе? Жок, жаңы эле келген. Жүр, кир үйгөндө. Айлап кандай? Жакшы, аман эсен жатышат. Ошо. Жеңемдер жокпу? Ой. Не деп атам? Жеңем мындай дишчи эмес эле? Балды чачыксыңбы? Шарыгың эмне келдиң эле? Жөн жайлабы? Жөн жайлы. А бул ким? Жеңемдин орун басарыбы? Болду эми. Калжаңда аянып эмне келгениңди айт. Балалыгың качан калды? Кичине токтолбойсуң.
токтоло берме деп атам. Машина алсам токтоло турам. Кичине акча жетпей атат. Анан Ошо. анча берейин. Болуп турат, сөз бүттү. Мен сизди алып кетем. Малыңызды да, үйүңүздү да сатыңыз. Айланайын кызым. Менимне буюң билем сага. Каалаганда каалаган жагың алып кете бергенде. 5 баланы тарбиялап өстүрдүк. Эң кичинекейи сен болчусуң. Эч нерседен кем кылган жокпуз го, апаң экөөбүз. Апама тийишпе. Апама тийишпе. Сүйрөгүңүздү айректе жаңырал алып алган. Сен апамдын баркын билмек белең. Çirkin ömür, sanayt gündü teği barday, çurkay beret, çalık bastan, çiğip koygun çegi barday. Çirkin ömür jomoğumay, bir kayrılgan konogumay. Kızığına toy boyum dege, bütpöz sağa sobolumay. Çirkin ömür, çirkin ömür, kızıl güldöy açılganı. Ошондуктан мен сени таштабайм. Мелис айга келип жашабайм, шаарда жашайм дейт. Же сен шаарга барасың. Же мен күйөөм менен ажырашып айга келем. Садағаң болайын кызым. Менин төрүмдөн көрүм жагым калды. Мени жылы ордундан козгобой эле койгулачы. Садағаң болайын. Мен баары бир шаарыңа жашай албайм. Миллиондогон киши жашап атат. Шаарда баардык үйдө ысык суусу, отуну, туалети, тимээ бейишке чыкканда жашайсың. Же эмне? Жана тентип келген аялыңды кыйбай жатасың. Өмүр бою көзүңдү карап жашаган. Апамдан деле ажырадың го. Садағаң болайын кызым. Сен деле аял эмессиң бе? Кичине боорукер болсоң болот. Тигил байкуш кичинекей кызым менен кайда барып жан сактайт? Ушуну ойлондуңбу? Кайда барса ошол жака барсın. Кайдан тентип келсе ошол жака барсın. Бул үйдүн изи дагы. Жети дагы калбас. Ишемби күнү көчүрүп кетем.
Söz bitti ata. Söz bitti. Ye sen şarkılanıp yaşaysın. Ye men kuyruğum menen ajırашıp gelip ayılığa gelem. Kızınızı alıp getirin de ötmeyin. Barınız. Başında ele bizim yaşı olup etti verim bile. Eğer kızım söyleyebilir. Akıl gündüz vurmayla koy. Bizim yaşı olmuş, sopsanın ötüp yetmey mi? Bizi yaşatmayın. Yaşatmayanlar ayaklanma öyle. Ay ki millet. Kızınız şembe günü maşını alıp getirin de çatmayın. Akıl gündüz bak. Al söyleyebilir. Söyleyebilir. Madalyat düğün kaçacak da. Madalyat düğün? Ayılga gireverişti olunca. Madalyat düğün demeysin mi aldıgan sırtta, үйün артында. Eşik değil mi? Koçey, ayılır öspedin bile. Ay men bileyim ay, ошон үчүн келгем ай шаарга. Жүрчү карача эшикке чыгып келели. Сен зерикпей отуруп тур, сен бак келейин, жүрүп. Sen çaydan koy. Ay şunlar oynadık kartlar. Dostu hazır lira söylep koysun he? Ay koçoy. Söyle koç. Sen жақсы сөйлесің ғой сөйлей бер. Мейлі, сөйлесе сөйлеп қояйын. Кара Чарштын бүгүнкү туулган күнү болуп калыптыр. Биздин сүйүктүүбүз азыр ушул тапта турмушуна таарынып бизден алыска кетип калган. Биздин таарынчагыбыз, Кара Чарчыбыздын ден соолугу үчүн өмүрү узун болсун. Келгиле. Кара Чарч, мен сага бир нерсе айтам.
Бирок сен капа болбогун. Мен айтышым керек аны. Сен бекер кеттиң ал жерден. İştegen işini taşladın, үйüңдү таштадың, билбейм эмне эмне койчу, эмне койчу. Бары жакшы. Эгерде мени бир ошондой сүйсө, мен ага жанымды бермекмин. Ооба. Эгерде мени да бирөө ушинтип сүйсө, Койгулачы кыздар. Силер эмне? Мен жүрөгүмдөгү жаратымды козгогону келдиңер. Кара чач, кандай түшүнбөйсүң? Ал сени алиги күнгө чейин сүйөт. Ал менден күндө келип адресиңди сурайт. Үй бүлөңдүн баарын тажатып бүттү. Эмне үчүн сен аны түшүнбөйсүң, аны сүйүүсүң? кара чачтап кел барып. İyi basa, menде белек бар. Кара чач. Сынакай белегиңиз калып койдум. Туулган күнүм менен. Аябай коз. Аманат. Кимден? Бекзаттан. Кара чач, мени уксаң эми. Ал сени ушунчалык сүйөт. Сени күтүп жүрөт. Жок. Ал мени сүйбөйт. Кара чач! Сөйтөшүлөй. Кара чач, шабың барбы? Жок ай. Эмне болду эми? Ошону тап келип атат. Силер коркпой отуруп туруңлар, мен азыр тап келем. Бол. Макул. Батыраак тез кел. Мен Кара чач. Ne oldu? Байке, свет өчүп калды, карап бериңизчи. Бергилчи Акмира. Men elektrik emasмин. Жүрүңүзчү эми үйдө конокторум дагы бар эле. Sen үйгө. Неме? Sen какеге барчы. Ал менден көрө жакшы билет. Бар какеге. Ой, таарынып калат. Ey, мына. Örümcek. Кара чач, эмне сенби? Ооба мен эркек таап келдим де. Кана? Ооба таап келдим азыр. Бол тезирээк. Кыздар, кыйкырбагылачы. Ой, кыздар. Чын эле. Коркутпагылачы. Кара чач. Ширенгең барбы? Бар. Азыр. Азыр. Азыр бул жерде мындай onu çıkarabыз. Мына болду. Муну карап турчу Кара чач. Кара. Азыр муну бурабыз. Оппа. Ой, силер Прокурор күтүп турат. Оппа. Жашаңыз. Байке. А сиз билесизби бүгүн башыңыздын туулган күнү экенин? Кара чач туулган күнүмбү? Келиңиздер. Конок болуп келдиңиз. Өтүңүз. Жака. Өтүңүз бул жака байке. Жок, силер коноксуңар өтө бербей. Өтүңүз. Өтүңүз. Мира кел сен бул жака отур. Байкеге шараптан куялы. Койгула шараптан куюп. Бүгүн ушу Кара чачыбыздын туулган күнү болуп калыптыр. Шаардан келдим. Байке, Светти кол күйгүздүңүз. Бир тос сүйлөп койбойсузбу? Ne diyeyim?
жарыгы өчсө өчө берсин. Турмушуңдун жарыгы өчпесин чыкчы. Байке тоңсуз эле. Кеңиз байке, алып жүрүңүз. Ай, Кара чач. Байке мени тааныштырбайсыңбы биз? Таанышалы. Лира, Мира. А бул болсо жазды. Кечирсеңиз, мен чын эле билбейм экен атыңызды ким экенин. Кашнака атыңыз бар экен. Эмес. Жаздык болсо жалгыздык да бар. Эмне үчүн сизди жаздык дешет байке? Бул байке деген дайыма колуна жаздык көтөрүп жүрөт да. Каяктан көрбөйүн уктап олтурган болот. Өткөндө деген Боз Максакалдын үйүнүн алдында олтурган экенсиз. Учурашсам унчукпайсыз, жакын келип карасам уктап атыптырсыз. Күндүз уктасаңыз, а түнкүсүн эмне кылып болдуңуз экен? Жок байке, эмне үчүн жаздык дешет сизди? Гитаралар барбы? Ачып келбейсизби? Ой байке, аны ойлоп бербейсизби? Мурда жаш кезимде ичине чертчүмүн, азыр унутуп калсам эле. Унутпаңыз, жаш кезиңизди бир эстеп коюңуз. Çirkin ömür çimirilip aşıgabı gede gana çalkıp göңүл dayra bolup taşıganım. Çirkin ömür jomoğumay bir kayrılgan konogumay kızığına kanbayım nege bütbö sağa sobolumay. Çirkin ömür, çirkin ömür, sana ayt gündük egi barday, çurkay beri, çalıkpastan, çiğip koygon çegi barday. Çirkin ömür jomoğumay, bir kayrılgan konogumay, kızığına kanbayım nege bütbö sağa sobolumay. Çirkin ömür jomoğumay, bir kayrılgan konogumay, kızığına kanbayım nege bütbö sağa sobolumay, bütbö sağa sobolumay.
Kızlar,